Zamzo production clear tu le ngai thatu te chibe kan book acheu tun chum politics huanga chuan kan sarkar kal me ka thilthleng sang te clear ho na le ngai thlak ho na kan nei anga real ruzau takpu a ngai thacheu turin kan in ngen masa a on lam nei anga milo ngai lo ula chenem ngai na wang zok ani e mi tu po politics a azwan lu to chuan vun cha tak ani angaya ri ruzau takpumi ani boktur ani ti thu hi zia kada omlo ma se democracy nuai ram in real bol na in akentel zinga mi ni in ziak lo dan anga re tak kan local puito ani nge khove rambung zinga dan bu nei chaber india rama hian dan pui ber achanga dan te sep thlengin alo kim vek maya Article 19 pakhatna e chuan all citizens have the right to freedom of speech and expression ti ani a mi tu po in ngai dan zalen takin kan soi theya kan puang dar theibok sarkar diklona kan soi sel theya du lona kan lan ter thiang bok sarkar diklona soi chuak ngam lo khopin mi pui hi omta ila kan chak lo na ber dictator real na North Korea kan ang sot viau don ti na alauni sarkarin ama social tu te soisual ti swal chang reng a hun aman chuan em thok man lava jam khat man dal hi ulve tak tur ani democracy mi puiro real na nuaya chuan ramshwai tu te mi mal nun thlenga x-ray an ni china shat chian fak nilo ani thei me ngem ti lam thlenga lipse an ni chin kan rama chuan defamation hi kan kalpui mai ma chin mo ni na lo puya han input te hi in ti ming chiat na chu ani na meu maya defamation case akeng tel tlata du chuan thu boy siam theina atling em ani ma se politics huanga chuan miril ruzau thinrim eng phiar na tur thila po in sum sham thei thu dik jok do thei taka puang chuak chin hau hi an tlo jok zel chu ani hi tunlai ti tamber puman zwalate purwa ta sailo te hi du tu an in thak thok ti mai turin tunma a parchi or tir tu te khan tu na an chir the a an mani ero an ngai reng thung an kaldan ngain an kal renga mana an du kha tuna po an la du renga mana an du lo kha an la du lo reng ani a thler tu mi puiteri ru in thak wal vel mai wang te hi ani zok lo mo pulian minga zk biker aron ang de pungpunga achenin an loma achenin an hole ema ami malnun lu chilin ama hi kamirin zong ani lauti ten kan soisel le a hei hi kan shat angai min thil asoi ani chuan asoi tu arin tlak le tlak lo lam ai ma in athu soi kha arin tlakem source rin tlak anem ti lam hi kan thlir jok tur chu ani machine na lama kan inte fo chuan engtika ma kan inte tlingai lawang drugs addict pakhat hian kapu in akang ania atia anin addict tu soi mai ka oi lo ati deuh tlata akal du talawa an in akang fai vek asin tunchuma hian open tender lemte contractor aya work supervisor ti vel chungchang soi kan tum lova kan sarkarin in rem chem akal puidan kan bi thuak anga hun omdan azerin thil danga kan lu don ani sarkar soi chat hi kan tum ani lova fakmoi po kan tum lem chuang lo ti kha lo sheta ila thilthleng to dan le thilthleng mek dan te han thlir hian unaw zpm ho tu te hian ni na andu ma mo zpm president pula lian so ta chu zohenko chairman ni in motor adun ba ka thlatin lo cheng sing li ala a rat chop ngoi kan ti thei ome in thlanma zpm vice president dr kenneth chonglian chu mizoram state planning board vice chairman atana ruat ani a cabinet rank ni in thlabihlo baka motor adongbok zpm vice president kalswakta reverend dr k thanjawa chu consultant school education department ruat thar ani a secretary rank ni in thlatin cheng sing thum le sanga alo donani achang to minister omsa reng chunga rank sang tak in ruat bel hi achul berem thunei tu ten chul anti a an ruat chu ani na meu mai secretary level tur party mi ruat chu mi pui za lo na ani ti a lo tlang out siam to ani a mi pui za lo na anti chu an ma ni bukin an ron tile si in mak mai ram lian hek te ba ka hian zit ko chairman mif ko chairman mam ko chairman mkvi le myc a thleng party shwai tu an inrem khat muk mai aloni tin board chairman thlatin hlo aminga
cheng sangriat ni chin kha cheng sing lia kai chho ta dor mai advisor to CM Minister of State rank a da panga advisor to Chief Minister of State rank da panga zet an omek boka staff an nei cheu bok advisor to CM staff lo le ham chatna te hi MNF ministry le PM ministry huna mi hi lo khai khin chin ta ila ngun takin lo chut vet ta ula tuma kan chan bik lem lo football a por referee in lai takin a ham a athiam lo zok chu an chak lo zok ani maya khatiang deuh khan mi pui hi referee a lo in ngai ta ila sarkar hi kan buk chin fo tur ani MNF hun lai khan advisor to Chief Minister le staff te hlo a thlatin cheng noi ruk sing khat sanga zathum som kwa le pani te meu mi pui sum sen ral ni in kumnga atan cheng noi zathum som ruk le pakwa sing ni sang thum zanga le som ni sen ral ani ZPM huna thlatin cheng noi som panga sing ni sang sari zani som ruk le panga mi pui sum sen ral zia tur ni in kumnga chung in cheng noi zakwa som paruk sing thum sang nga le zakwa te meu mi pui sum sen ral zia ani don ani heta hian advisor to Chief Minister lo atel lo staff te lo chau tarlan ani MNF Sarkar Laya Chief Minister Advisor le staff te tana sum central aya ZPM Sarkar nuwa Advisor to Chief Minister staff te tana mipui sum central tur tamzok na chu cheng noi zanga somli pasari singkhat sang ni zathum le somriat alo ni ta ani CM Advisors le office phwa chop deu rewa sen so hi Sarkar masa ain Sarkar thara cheng noi zasari somriat le pali sing ruk le sang ni zetin atamzok ani asoya soi mamzul ringot ram hi kalpel to ila adu om hle mai Sarkar khalngil tu tur monitoring committee te din ani a apoimo bera chuan mi pui abikin party workers ten anzir angai heng kan han soi tak te le la soi zel tur te po hi huata ila lawang u mana ka du ngai lo te kha an lo moi zok ta e tiang devin poisa puk soi sel tu ten poisa puk soi moi alo ngaya ZMC le leng pui airport central kutada soi sel tu te thau khan central kutada achat zok tur zia an soi thiam le em thunga party indu sakna angalang social chin te khan party indu sak chu thil swal ani lo thu an soi ta ham bok contractor ne na chau contract na petura in soi te khan contractor mia lo an party worker te contract na an peta zung boka aming ero thlak danglamin work supervisor te ani ta thung kan sarkar hian danglam na thlen tumin thei top an chua rero po an seng ti ero mai rual ani lo langtlang sarkara chuan a chen lang lo ni lo se mi pui be se danglam big na han soi fak tur hi ombok se adu om hle mai sarkar tram an han mangdon chawa be se na mei ero kan timit tur ani lo chung chai na nen malam pan itum zel zo kang o khle tu le ngai thatu te chunga kan lo me